Ti Masakbayan. Gayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, Nakaragragsakak, gaputag ko'y kuyog tamanan nagpaspasyar ita dito'y park. Kuma, kanayon ta naragsak, Alfred. ketuin met, Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gapotag pimping na tagta. Oray siya, nakaragragsakak nagkuykuyog ta. Umay kagarudan, ituloy tan tagpasyat. Kalpasan na, mapantan tumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papananta. Katagyamanak. Gaputan nakasarita kamatlangan. Apay manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading, kwa, kayat ko la kuma kumustahan ti daton ko kan kangayat. Katsapay la kuma, damat namnamak di tapusom. Kwa manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto ariknak. Awan paregot ading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaput ay ayatan ka unay-unay. Agyaman ak nga rod no kasta manong. Eso apasensya ka na. Masapul nga min ating-itingak anaimbag ti husto ariknak. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon. Nakasagaan ak nga aguray. Ta ay ayatan ka unay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita, Madlaw talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Ngam, wan mo ta? Jak ilibak ang naragsakak. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman, nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay ka. Madlaw launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen, Gemma, katsapay la kuma. Tawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adalot na dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idawdawat ko asapay la kuma. Taagbalin kami anatibker no dumtang mandayta. Si kakit di mat. Kat siyempre mat kabailan yo gapo taagin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay din niyo ti panagtalekyo iti tunggal maysa. Wen, Gemma, kat agyamanak iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay kan. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tumanan ti panagin istoryata. O sige nga rod, agtrabaho tan. Ang mga numaungtan ta. Oh, Alfred, adda ka magayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Husto ka, Annalyn. Talaga asukunak tigayim mo. Gaputada papanan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumatlaang dayta itibiyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Diyak ili ba? Adamot kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngamin sumugar adut-dut ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ni Jonah agayim mo, asaan napili? Saan mat Oh, aday ta ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay kang arudan. Sabtan ta ni Jonah, kat agkukuyog tayon arumor dito Nagatang yu ka di aminan nga agasyo, tatang? Wayne, Jonah, anak ko. Katagyaman nak itiinted mo apaggatang ko, Awan anyaman na, tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yu ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman nak iti apaw. Gaputa nasisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apim mo sa iday di Marina nga inayaw. Nagbalin kayo lataan na saya at nga anak. Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang arod nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumbang anak ko.
Ay, wan gayam. Awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamot din na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang. Kaya't may asaganaan anaimbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay adan tumutan pangrugyan mi inton agkasar kamin. Sa bagay. Ngem di yu ibaybayag Gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday taabanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta na pa nakagigtot mo, Annalyn? Anya kamutin manang. Apay akilaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa akla ang itay dito'y balay. Ngam kilaat kit din ang nagsao ka di talikudak. Kasano nga min amadlaw na? Kat nakaturong mo ti imatang mo di taladawan tay limod nga iayatem. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagdadad ti luwam? Gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga nuad da makangag nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw. Isardeng mo ti panagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamit lapdan. Gaputa da ito laangan ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gaputa amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tigdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gaputa jak mo't maisuro da ito'y pusok nga agayat iti sa bali. Ni, si kamat gayam ti masabat ko, Manong Ramil. Wanjo na, ading ko. Mapanak man nagpasyar di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko itad dagito'y bunga tinatang kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamutan, Manong. Madamag ko man laang. Agdat-daton ka kaditi gayam ko? Wala ding. Medyo nabayag mo tan nga agdat-dato na kankwana. Kaya barang addan tumot banagan, ti ayat ko kankwana. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton, Manong. Kaya't kaapara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Ay, agyaman no kasta ading. Kaya numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko ti gayem mo. Day talagayam. Bayam, Manong. Tulungan ka man nga agpaiso, barang sungbatan na kanton tigayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taamaong uma ititunggal maysa? Anya? Apay mat anay bagamday ta? Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarak tayo dito opisina, kat isoda ti agkuykuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan maysa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumainton bigat, inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da. Gaputa man sarida ka numanon. Nag-sweet na nga ron. Kuma, adamat nobyo ta. Tapno adamat partner ta. Kumuy-kuyog kadakwada. Ni kuma Alfred, di kayat ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kunak. Adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan? Sa bagay. Husto ka matkit di. O alang nga rudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapig sa tudo. Alfred, kumita ka itiror da iti amon. Nagpigsamat gayam ti tudo. Sigurado ang marigatan tang agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang dayta inton madamdama. Agpasyar tapay dito'y mall. Bueno, mapantagid din nagdinner. Oh, sige nga rod. Mapantapay mangan. Sakbay nga ituloy tatiag pa siya. Hello? Ha? Adda kayo maggayam dito yung mall.
Timagas kami kini Gemma dito eh. Kaputa nagpiksamot tan titudo. Wan nga rod. Umay kan Annalyn. Ditan singaan ti pa nag-date da. Saan kayo mat ama kasinga? Ala, pag-ururayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kit di nag-dinner. Ha? Agpaiso, Alfred? Ilibre na kami? Anya ka kadi Annalyn. Intakit din. Intayukit din. Mangantayo pa, kabayatan ti panagiin ni istorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O alang arudan. Mapantayon. Bareng sumardeng matladagos tinapig sa atudo kat makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa latnamat titudo. Naimbag lakit din. Taad na to'y dakil apayong ko. Ay na, nakaragrag sa kakita. Gaputa na gabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw iti panganan itay. Kaslama itay tayo, di pa nagrik na. Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panang nagpigsa lang arudan di tudo. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jakmat nadlawan ang nailabosak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron. Iso na ilabos ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumrakan. Kanay, ingkag sukatan. Gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danom. Taag kape ang kapaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Ala kid din. Ingkag digusan. Tapno saan ka ang maopran. Katamangan no agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka? Kaya't ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Un nga rod, medyo adayo pa'y mat nga minti mapagna, sakbay amadanon ti balay mi. Angam indi guskon, may atirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, da Jonakan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Jack mo? Ngam nakuna ni Alfred itay. Ano saan asumardeng titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya? Ay sana mabalin! Sana mabalin na maturog da Jonakan Alfred iti hotel. Ah? Apaya ka sa ti reaksyon mo? Agsina damat iti kwarto no bilang? Ah? Ay, kasta ka di. Nasaya at matingarod no kasta. Ay, saan nga min arumbeng agkaturog da? Gaputa saan da pa'y met nga agasawa? Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang amaam mo? Amang ano panunutak nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagam mat, Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti ammo tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaetan da adi da pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga Rudan, maturog tan. Bye, good night. Kastamat kan ka, friend. O sige nga Rudan, maturog tan. Tamasa patamanan nga agtrabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid itang ni Manang Jonah? Gaputan napigsa ti tudo. Saan ang maitulot ni Manong Alfred? Gaputa motor lang ti lugan da. Kahit pagturuganin nga ni Manang Mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang, hangem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kita ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamit maturugay tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan? Apay ngay may kapay lang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga minakasarsarita. Sige sumrak ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito kama, kabayatan ti panagsarita ta. Jonah, ipatpatag ka unay. Apay nga inarakot na Alfred. Pangaasim, ibatan na kuma.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayat launay ni Ramil ken ni Annalyn. Isuasaan ang maumuma amang paspasyar iti balasang. Nga uray kanayon nga ibaga ti balasang. At tingitingan na pa'y iti husto, ti marikrik nana. Iti may sa amalam, narabyan da Alfred ken Annalyn. Gaputan abutan da iti todo. Nagdesisyon nga rod dagitoy, amaturog iti hotel. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Alfred, apin inarakop na. Ibatanak ko ma. Kung ako nagsarsarita talaang. Pasensya ka na. Nailuyo sa klaeng. Ay ayatin ka ngamin unay. Ala, agtugaw talaeng. Kat agsarsarita ta. O sige, ngaminton madamdama. Agsublikan ton ijisiled mo ha. Diyak ngamin kaya't makaramid ta itibanag asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Kat pasensya ka na talaga ha. Sapay la ko ma. Tadi mo pagarupan na kung gundawayan ka. Amumat, adakkel ti panagraam ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang amin kaya't mailawan ta. Laglagi pam, ado pa'y dagiti plano ta masapol ang matungpal. Ngam, di mo ko mapagduadoan ti panagayat ko ken ka. Diyak to pulos agduado ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik ngagbalinak anatibkar kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kasta akmat, Alfred. Kat kadwa ta ti Diyos iti amin a plano kan arapaap ta. Ay, Rabin. Ngamjak mo't na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da Jonah kan Alfred? Naturog da iti hotel? Anya nga tantar aramidan da ita. Ay, anya matan. Nagalas ti kastoy ang mapampanunot ko. Anya pa'y lang ter aramidon dito'y salas, Annalyn? Sapay ag kuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, adimot nga rod maawatan. Ni manang mat. Baybay anak kadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan. Masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti sarrak mo ngam iti siyak. Na, unay day tanasan na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nabara ka di? Saan ba? Kunaklakit din no agurigor kan. Gapo iti pa nakabasam iti todo itay. Apay, anya tinasakit? To'y pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Iso akasta ka. Sigod matakas, Jada. Ngam sana da ita ti pakasaktak na unay. Kat anya nga rod, ibagam atap no maawatak. Masaksakita na. Kaputan na turog da iti hotel.
Gaputa sanda na nakaawid. Gapu iti kinapigsa ti todo. Kat, anya, ti parikot mo dita? Amangan no. May lawanda. Kat inton bigat. Ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patsyak, asaan ang mapasamak dayta? Amo tayo mo't anatak ng ababae ni Jonah. Kat patsyak, adinan to aramidan dayta. Gaputa saan da pa'y mo't anagkasar? Saan man ngamin atila pang panunutem? Ala, ingka kat aginanan, gaputa amang ano na bannog kalaeng. Good morning, Jonah. Good morning, mat friend. Ay, medyo naladawak. Tanapan ko pa inala to uniform ko ijibalay. Kat, kumusta ngay? Kumusta, ti? Terabi iyo ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, so tilanak manan. Ngam ibagakken ka, awan pa'y napasamak kada kami, gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaeng. Am-amo ka unay. Isu nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag amabalin a pagbabauyam. Wen, pudno dayta, best friend. Pudno nga dalaang dita ti sulisog. Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtakna nga talaga ti best friend ko. No pa'y kasta, jak ibagbaga sa anak to apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam, sapay la kuma, taigiyanak akanayon ti Apo, tapno itilat tanalintag ti dalanak. Wen Jonah, ket dayawan ka, gapo iti dayta ka panunutam. Oh my God, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo itang agsapan? Way, anak ko. Kitagyaman nak Nasayaat nga rod no kasta. Ina ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng ditatikanan kan meriendayo. Ipapudot yon tulangan. Way, anak ko. Ngamasaan ko man arumba nga inaramid mo amin dagita. Gaputa ka ba ilakpay mait? Tapno adda ko mamut exercise ka. Agpag na kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no ado ti trabahon nyo. Gaputa ang mga nukumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan mat siguro? Ang mala, agyamanak. Gaputa mariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na, tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, ingkanta ang mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. O sige nga rod, tatang. Ngam no anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gaputa damat cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka kadima pa nagtrabaho? Aldawan. Ngamawan pa'y matrurabuatam. Kasladyak kaya timapan iji opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni John ang agkasardan kin ni Alfred. Kat masakitanak laang. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Annalyn, di mo't imbagak ka asarda nga mon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay tigayim mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti dua. Saanan manang? O sige, inakagrubwatan. Agpaladawak laang asumrak ita. Ngam, sigurado ka kabailam? Wen manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito'y. Lumabasak pa'y tata. Sige laeng, Annalyn, balasang ko. Kabarbaruman. Naladaw ka itaas umrek. Ay ko nga min tata. Naladawak anak kariing. Ay kasta. Nagsangsangit kan sama at balasang ko. Kasano anadlaw na. Ay kwa, saan tata? Adala ng kagat iti matak. Iso ako nayo alimtag. Ala, ingkan.
Tapno saan ka akarkaro amaladaw? Datapay lang ti agidan ang mangal daw ita. Nag-half day nga ni Gemma, gaputada ka no emergency ibalayda. Ay nga tati sumaruno nga ibagana. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabaulak nga tanubilang. Oh, apay adinak matlasong bata nan, Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ah? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensya kan. Ada lang amin pampanunutak. Apay, ada parikot mo? Ah? Ay, awan. Pasensya kan. Adala na lagip ko. Iso adi ka na sumbatan. Ay nga di bagbagam? Kunak, doata pay laang nga agidan ang mangal daw, gaputawan ni Gemma. Ah, ay uwan Sige nga Rudan. Mangantan, tapno saan ta amala daw nga agsubli iti opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gapot tayo manugot ka akaduan nak dito'y balay. Awan ngamin ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Kat duwang aldaw na itay. Katwan Annalyn. Awan mat aramidag. Ken may sa, agpagayam tamat. Isong awan rumba nga pagdanagam. Maala, maturog ta nga Rudan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ang nalawa mo. Wen O sige nga Rod. Good night, Annalyn. Noda ka sa pulam, riingan naklaang. Wen, di nakpakadanagan. Gapota kabisadok matan dito'y balayo. Numapanak lang agbanyo. Ang adaman pa'y gayam damagag. Anya day na? Sapay lako mata di nakagura Di mat, agdat-daton kan ka ni Manong Ramil? Awan. Ngam. Awan mat ngamin riknakkan ko na. Mabainak lang amin amang paay, gaputan na singpat. Ngam, apay. Ada ka di sa bali nga ay ayatam? Kwa, Gemma. Oo ala, saan kan apilitan amang songbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Johnny, ada ka matgayam dito seminar nga imayak. Wan, ading Lorraine. Kat maragsa ka na, gapot adda ka mo't ditoy. Uray siya kamanang. May mayat ngamin no adam-am mo. Wan nga Rod, umay ka. Intag tugaw iti labi ti hotel. Dayta no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin nistoryata pa'y Madam na matanton ang mapan iti pagturugan tayo. Sana bale, agkakaabay laang mat dagitiin nala da akwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay unaya. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nagasat ka kan kuana. Tanasingpat kan nagagat. Wen, pare Ramil. Isungarod nga an nadak ti relasyon mi. Gapot adyak kayat ang mapasakitak. Ang mga numapukaw ko. Kat dayta tibanag adyak kayat ang mapasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga gininayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag nga minan agdat-dato na kankwana. Lalaingam pare, anyat yan mom. Amangan no ag double wedding tayon to. Ha? No kasta adda plano yun ka ni Jonah? Nabayagan pare. Agur-ornong kami laeng. Ngam itisan ngagbayag. Agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Katsapay la kuma. Taad damat kaimudingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la kuma pare. Nagasat ka nun ni Annalyn ti maasawam. Nasingpet matlaang dayjay akas kini Jonah. Dito'y kapaylaang sila, Gemma. Inaklabi it agdigos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang. Ngam, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no, agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige, inakagdigosan. Nakasimsim pa dito'y silid na. Talaga ana urnos, iti amin abanag dayjay agayim mi ni Jonah. Aguray ka. Ano daytoy?
Basaag man. Diary? Saanan? Diary mat gayam. Amangan no kaguran ak no pakibiyangak ti diary na. Natanagmatan. Nagan ni Alfred tinakitak. Basaag. Ngamjak ag padlaw. Ita ama panagnagak. Nupod na tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka matgayaman dito'y salas, friend. Pasensya ka na. Nabayagak ka nagdigos. Naboring ka anang uray kanya. Saan mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagiwarnak. O sige nga, Rod. Agsukatak labit, ha. Agar mo sartanton. Tapno makapantamutan anasapa iti opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla tsak makamove on iti nabasak itay. Tsak laing pagarop. Nabayag gaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anya langan ti marik na ni Jonah agayam mi. No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak. Mangan ka lang, friend. Inlotok dagiti amok a paboritom amakan. Wen, Annalyn, di nakmakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya. Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. At adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di. Apay nga rod asaan ang mapansin ni Alfred ti kinapintas ko. Ada ka di ibagbagam, Annalyn? Ay, awan, friend. O sige, mangantan. Tapno makapantan ijay trabaho ta. Pasensya kan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputawan mo't ngamin kadwan ni tatang iji balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bale. Adamot ni Gemma akadwak idirabii. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Kunaklakit dinawan kadwam idirabii. Adda ni Gemma, iso adikan agdanag may papan itiday ta. Kinapudno na, kadwain nakmanen inton rabii. Nasayaat nga rod no kasta, Annalyn. Naikbag arabiim, aling Annalyn. Umay kamanan pasyaran. Nakababain samat. At damat gayang bisitam. Okay lang, Manong. Nasayaat kat di ate may ka. Tapno mayam-am mo kakankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakam-amukan ka, Manong Ramil. Kasta akmatkan ka, ading Gemma. Sapay la ko ma. Tama kapag siningad ta. Padyak akasta. Gaputa pa nagkunakit, nasayat kamot a tao. Uwan, Gemma. Nasingpot kan nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito, tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itatana ka pa nang tigayim mo. Kaya't kumanan ako mustain ti ayat nga idardarirag ko kan ka. Sapay la kuma, ha? Taadamot kan sungbat mo. Kinapudno na. Talagang addan sungbat ko, Manong Ramil. Agpaiso? Aklunam ka din ti panagayat ko kan ka? Nasingpat ka na sayaat ka at tao. Kan napanagnakakmatan, no kasano ti kinapudnom kanya. Isa sige. Uwan, Ramil. Aklo na konti dat-daton mo nga ayat. Agpaiso ka di tinanggag ko, Annalyn. Aklunan na kon. O, apay. Kaya't mo ka di nga ibabawi? Ay san, Kakaisuna analpasan na sinong batan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka. Taag kasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay? Amom no kayat kunti pa ikalay sa kan ka? Ne, kunak man ay ayatan nak. Isungay naklunak.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta iti alawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binagbagaan ni Jenny ti kabsat na. Alipatan na kuman tirik na ni Alfred, taamangan no madadaal ti panagpapagayam da. Napanmat ni Gemma iti balay da analin, tapno kaduan na ti balasan. Kinabigatan na, nabati ni Gemma iti silid ni Annalyn, kat nabasa na ti diary ni Annalyn. Iti sabali abangir, inaklon ni Annalyn ti panagayat nga idatdaton ni Ramil, tapno mailamang na ti pudno amarikrik na na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Annalyn, kunak man ay ayatan nak, iso nga inaklon nak. Ngam, apay nga ron, adi mo pa'y kayat nga kasarta. Gaputa masapul am-am-am mo tapay ti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabawyan tano bilang. Enjoyin takit di ti ayan-ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam laong ta ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay saan Sige. Bayam, saan kan apilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya kan no insingasing ko adagos ti panagkalay sa hata. Nasayata da kan, Gemma. Ada good news, anaamwak ita agsapa. Oh, anya dayta? Nakaragragsak kamatan? Pagsayaatan ta ka di dayta? Saan? Ngam pagsayaatan ti gayam ta. Ay, talaga naragsaka. Gamin, agayan ayatan damanong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay. Nakaragragsakak nga ron. Kan naragsakak mo't unay para itigayam ta. Nakaskas daw mat dito niya inaramid ni Annalyn. Tinasayaat. Urayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat matlang no baybay ang tanga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sabagay. Sigurado. Ibaga na kadata dayjay. Gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga urayan ta nga iso ti umuna amang ibaga. Amangan ngamin no kagura na ta noon unaan ta. Wan, friend. Urayan ta nga rod nga iso ti umuna nga agistorya. Iti maipapan kadakwada ni Manong Ramil. Apay akas tuitirik na. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtagtrabaho. Annalyn, adainyag ni Manong Ramil lunch mo. Atoy Anya? Ngam aping may pela nang yan. Adumot ti mabali na pagkatangan dito Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam saan arumbang aramidan na ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa na no kasya na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na tikas jay. Ngam di mo mat kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayong ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito Apay akas kay ti reaksyon ni Gemma. Kasladam mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid. Adapay nga min pagnak, sakbay nga agawid Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman,
Maamuan niyo adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah a best friend ko. May papan iti love life ko. Pudno dahi ta Alfred. Aywan kayam, ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor tayo di agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayamlat amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Sige nga ro, Gemma. Umuna kami kini Jonah. O sige lang, sana bale. Ado pa'y ti jeep a pagluganak. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Apay amasapula dito pa restaurant. Tapno maibagam tipod no arik nam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat narumbang laang agbalinak ba't nasayat kan ka. Talaga adi ka maawatan. Anya ka diti kayat mga ibaga. Pakawanan nak. Lojak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya? No kasta. Amo mo ti. Wen, Annalyn. Kat naklaatak iti dayjay anamuak. Jak pulos impagarop. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Gemma. Di mo ko maibagbaga ti may papaniti da ito kini Jonah. Sigurado agurang anak da ito. Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida nadlaw ti pudno ariknam. Gapot adyak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo para iti daita. Masaksakitan ka, saan ka di? Aklon, ngam ka ba ulak na ito rin? Nasaya at apagayam ni Jonah. Kadyak kayat amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga oray saan mo mat nga ay ayat. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak ngamin no maibawin kan kwa na tirik na no aramidak ti kasta. Ngam, saan matgayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos panagayat mo ka ni Ramil. Makiwin naswaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nuluklok ko lagayam. Diyak ang muno kasanong aramidak ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. Kat sigurado ang masakitan iti husto no aramidak ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pang namnamaam iti awan. Pare Alfred, aginom taman kit di. Pangliw-liwak iti bagik. Ne, apa yan pare Ramil? Itamang pa nga aginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Nasakit lang tinakam ko. Ne, tapay. Gapo ka dita saan a sweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta pare? Puno, inaklonak. Ngam pulos mat, ajak marik na napatagakan ko na. Kinapuno na. Sipod na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na, nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Iba inaksa, gaputamay sa akla nga manalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn. May papaniti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da ka no anaragsak, gaputa saan ka no nga ay ayaton ni Annalyn ni Manong Ramil. Kas lamang mahati aksan? Anya? Apay matakas na tinaybagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil ka ni Alfred, tapno aginumda. Kat di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na.
Maasyan pa'y kanon ni Alfred ka ni Manong Ramil. Gapoy tikas di adjar na. Ay, no amumla ko matipod no mapaspasamak. Kaasi mo ti Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas di ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak. Mabainak ang makisarita kan kuana. May papan iti day taabanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Nuan niya tipod no ariknam. Iti mano abulan a panagayan ayata. Jak pa'y pulos na rik na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Jak la ko man agtagtagari. Ngam talaga ngamin amarigatan akon. Pakawan anak ko, Ramil. Ngam jak mating gagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdaton kanyak. Impagarup ko no masurusuro ka nga ayatan. Ngam, pakawan anak. Gaputasan kaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito anak mo ka. Ngaman niya ngay nga ron. Awatak latan ti kinaput no. Kat agyaman ak. Gaputa inik ka nak iti gundaway. Amang iparik na itinapud no apanagayat ko kan ka. Sapay la ko mata mapakawan na, Ramil. Ay ayatan ka unay, Annalyn. Katapno saan ka na marigatan. Sige. Itad konti waya-wayam. Kat agyaman ak unay, Annalyn. Masya na ko na kiniramil, manang. Kasano da ito yan? Nang pasakitak iti tao ang nakasaysayaan. Noan niya nga minti inararamid mo Naman niya nga rod nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Wan manang. Kat sapay la ko mata masarakan ni Ramil tipod no nga ayat para kan ko na. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapod no ni Annalyn. Gamapay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iso akas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare. Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patibkeram ti riknam. Di mo itulok, ama perdi ti biyag mo. Gapo iti da ito napasamak. Nagsakit lang amin, pare. Nagsakit lang, unay. Ala, gusto da itan. Itulod ka ng gibalaya. Nabartag kan. Bebe, anak pa lang, pare, Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipatak. Kaya't ko ang malipatan ti saam ang marikrik nakita. Naimbangag sapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya ter aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan ta papananta ita Sabado. Pastor kan nakpay mat agayam. Sige nga Rod, sumrak ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't ka lang ako mustaan. Kumustan ti riknam? Okay ka kadilaan? Kinapudno na. Makunkonsensya gapoy tinapasamak. Amok ang nasakitan iti kastonay ni Ramil. Gapoy ti kasya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na ko ma. Tamakasarak to iti babae aparakan ko na. Wan gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyag ang makasarak tumat lang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan Manong Ramil? Ti ka di panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta. Manupay la abulan ang nagkarelasyon da.
Ngam nagwin naswasdan adagos. No, amom lako ma. Uy, napauli magkamutan. Apay, amom ka di tirason no apay ang nagwin naswasda? Ah, ay saan? Jak amo no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot na agdamag may papaniti dayta. Kasla ngamin nagbaliwan ni Annalyn. Kasla saanon akas itisigod nga open ka data. Jak man amo, nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Ola, ag lunch break takit din. Oh, dayayan ni Annalyn, agpaypayapayan. Intayon ag lunch. O sige nga Rod, mariknak mo't ket di amabisina kon. Inta nga Rod. Oh, Annalyn, ada ka man? Alfred, mabaling ka din agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige, umay ka. Sumra ka pa'y. Umay ka, agtugaw ka. Agyaman na. Dapat agsakit di tigagaram ay. Anya ka di day ta. Alfred, pakawanan na ko. Namjak yung gagara ti amin. Apay ngagsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gemma ni Annalyn. Maipapan iti panangaklon ni Annalyn ken ni Ramil. Kat dita nga inaklon na, anabasa na ti diary tinaududi. Kat dita, binagbagaan nga rod ni Gemma, tigayim na. Nupa inaklon ni Annalyn ni Ramil. Marik na ni Ramil, ti kinalamiis ni Annalyn, kenkwana. Kat gapo iti dayta, naging inom, ti baro. Iti may sang aldaw, napan ni Annalyn, iti balay da Alfred. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Pakawanan na ko, Alfred. Diyak yung gagara ti amin. Diyak maawatan, Annalyn. Ano ito kahit mo asawen? Diyak ko makayat nga aklunan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Diyak ka muna niya ti aramitek. Kayat kong aklunan kini Jonah. Ngam diyak kayat nakaguranak. Nasaya at apagayam ni Jonah. Diyak kayat na masakitan. Pangasim. Ibagam no niya dayta. Lupay kasla maawata kung ti kayat mo asawan. Kayat ko nga gapo amis mo kan katipod mo. Dungag ka. Ibagakan ka ti amin. Kat sapay lang kumata maawatan na. Sapay lang kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklunak kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, jak amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan na ron. Tinasayaat, kasarita tanto tapno maamuan tanwa apay. Wan man, madanagan namin para ka ni Annalyn. Nasayaat agayam dayjay. Iso arumbang laang nga agbalintamot ang nasayaat kang kwa na.
Dahita ti si Bubo kalaki na pudno, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ken ni Ramil? Kaputa si kalat na tilinaon to'y puso. Jak pulos ni namnama da ito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw da itakan ka. Kaputa jak kaya't amadataal ti pa nagpapagayam tayo. Iso ngayong karkarigatak ngayon limat ki amin. Jak amuno niya ti sawak. Di ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no arik na. Ngamawan ti sabali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayabkas. Ngam agpatinggalaan dito. Sapay la ko matadimon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan ta. Jak maikari dayta, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kankwana. Kasta ti kinapudnik iti relasyon mi. No kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan ko na iti may papaniti daytoy. Sige. Ngam pangaasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't ngamin timbagbaga nga umay ita. Apay, tatang. Kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine. Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin amay kadwa nga inayaw. Katawan mo't dakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduaan dakmeten nga agkabsat. Panawan kayo man laingin dito isalas. Ala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisam tupay ni tatang apimanaw. Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Jem. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka di? Jem. Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parikod? Mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na ti limad arik na ni Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred ti pudno? Kinapudno na. Inaramid ko dayta. Nagdagsan una yun ti barokong ko. Kaputadyak mayibkas ti pudno amarikrik na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat na nga aklon na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak langit di maaklon no kaguranak ni Jonah. Kapoy ti daytoy apanag. Kat, anya nga ro ti planom ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasarita ni Jonah. Kat ibaga kamin kan kuha na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Ka alam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti bunga daytoy nga ramidag. Ngampat yaman wano saan. Tiyak ingagara ti amin. Tiyak ingagara ni Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apa kasta ti panangkit kitam kanyak? Da ka dirugit iti rupak? Takas taunay ti panang pereng mo kanyak. Awan, ngem addala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo? Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne, apay mo't analagip mo mananday ta. Umay ka man git di, yanta ginom. Pasensya kan pare. Ngem adapag nami ita kini Jonah. Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di. Ay, sayang.
Agmay sak man gaya man amapan aginom. Pasensya ka na talaga, pare. Sana pala kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik day ta. Sige lang pare. Ina. Makapaapal ka mat. Kuma. Addan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan te linutok ang masiga? Kasla saan ka mo't ang makapangan? Itay ka pa'y lang ang nakasango dito lamisaan. Ngam di mo't makmaksayan data nagbasit ang makan, ngayon kargam dita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapod no na. Paborito ko dito eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay dito sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh. Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamuan na ti kinapod no may papan itigayem na. Hoy, Alfred! Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Ay? Anya itayan ti bagbagam? Anya kamot ton. Itayak pa lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot ton sa bali ang pampanunutom. Iso akas taka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Ngam amom. Ad-adagay mga agminarti kinapintas mo no agmisuot ka. Anya? Anay ko. Agkidil kami ten. O may kakid din. Ituloy tante agpasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek. Kan linaon to'y pusok. Mamati akmot keti. Aglamlambing laang Alfred. O sige, agpasyartan. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itangaal daw. Annalyn, agputno ka man kanya. Ada ka di parikot mo? Apay kasla sa bali ti tigtignay mo? Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. husto ka man. Talaga mariribukan ako na eh. Apay, anya ti pakariribukam. Diyak nalapdan tirik na. Inaklon ko kin ni Alfred ti pud na marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Ang mga no bumabati pa nagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasi nga inaramid mo. Man. Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdangdangag. Idi imbagam tiriknam ka ni Alfred. Saan manang nilang Alfred tinangibagat. Mabutangak ngamin. Ang mga nukaguranak ni Jonah numaamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramid mo. Pinasayaat, inkakasarita ni Jonah itamot laan. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na po ni tigayim mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong adda dito iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag nga ibagak. Iso nga inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatagsakit di unay Gaputa oray la inawis nak dito restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Gemma. Anya ti kayat mo asawan, Alfred? Adda ka di amom. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Nakaamom iti dayta. Inaklon na kanya kay di kalman. Nakunana anadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Ima ije balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti dayta? Wan, Alfred. Aklunag. Ang anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na tirik nanakan ka. Nakunana akayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ron ti planom ita. Ipudnom kadikan ni Jonah ti may papan iti daytoy. Tsaka mo. Mariribu ka nak. Amkak nga amangan no gumura kini Annalyn.
panagkunak matkit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah ti may papaniti daytoy abanag, Alfred. Di kag danag. Awan planok nga agilimot kini Jonah. Nasayat nga rod no kasta. Di yu baybayagan ti panang ipakaamuyo. Tapno saan nga ad-adang agsakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimor ni Jonah. Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam urayam labi itain. Danda ni itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita? Isong adda ka? Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko, na. Kasta ka day. Urayam lat nga ruden tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa'y lang ititibay. Tapno saan ka amatektekan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayak latan ni Jonah aging ka sumangpat. Ay, nasaya ata si mangpet kan anak ko. Itay pa'y nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang? Awan magsaritaan mi ita, Awan mo ti imbagbagan na. Inkalatan ka sarita. Sige nga ron, tatang. Ingkay ayaban ni Lorraine, taas ikaswa na dagiti ginatang ko. Tay nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damat na patag na ibagana kanyak. Siya, kunti makamu ka dagitoy. Inkalatan iti ayan ni Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana kon iti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wana ading ko. Pasensya kan ano nakasinga Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Kayat ko kumaasaludsudan, no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di mo laagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen, Manang. Adda diti balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayan na ni Manang Jonah. Adda ka nung ngamin napatid nga ibagana ka ni Manang ko. Kasta ka di? Wen, Manang? O sige nga Rod, saan akon amadanagan, gaputa amok nga adda dita. Wen, Manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman nak. Ay, sapay la kuma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Ala, nakaturugan ni Annalyn dito salas. Kaasimot. Natuukan san anagururay kanya. May batan ng tigam na. Naimbaglakit din ka na si Poco. Basag man. My first love. Huh? Ay, ituloy ko. Basaan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Ha? Pudno ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan analapdan ni Annalyn ti riknana, kat inaklon na kan ni Alfred. Ti pudno amarikriknana para iti baro. Iti sabali abangir, nadlaw ni Jonah ti sabali at tigtignay ni Annalyn. Isu a plano na, akasarita tigayem na. Iti may sang aldaw, napan ni Annalyn iti balay da Jonah,
tapno kasarita na tigayim na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ni Alfred, the first love ni Annalyn. Nukas na, agayatan kan kwa na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Apa nga gamuti dayarik? Iyag mo kanyak day ta. Anya ti kaya't asawan da ito'y Annalyn. No, kasta. Nabasam ti dayarik. Wan, kat naglatak anigayam Alfred anobyok ti first love mo. Apay asaan mo ngayong bagbaga? Anya ti planom? Pagayayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka kasta. Katjak ing gagaraan ni Alfred ti inayat ko. Pagkawanan na ko, ma. Kinapod no na. Daytoy aba nagti umay ko ibagakan ka. Kaputa dyan kun kayat nga ilimat kan ka ti amin. Anya, tanya ko matinam na maam amarik na kita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Awan plano ka mang riribok. Mamati ka kumamat kanyak. Anya ko mati makagapoy ti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabus uyak, kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang nga awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka man wana saan. Awan da ka sa panggap ko. Diyak kayat amadadahal ti panagpapagayam tayo. Anya? Dayta ti pudno. Dayta pa'y ti maysa. No apa yan nagbuta nga kamangibagakan ka iti may papan iti da iti abanang. Diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka nak. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amoyo gaya man. Namdiyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Nasyak pa yan ti ayan ti bidot. Kasta ka di Alfred. Saan akas tati kayat ko asawan? Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Diyak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga isu amis mo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamulanglang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamot ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurat ni Annalyn. Ala, agpalamiis ka pa'y. Panunutam dagiti imbaganakan ka. Di na kanumat inggagara. Iso nga awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawat ako na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si kalata ti linaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka payagin na, friend. Baliwan tayong tulang ti agsasarita. Inton agkalman ti riknan. Wen ngagpeso, Jonah. Awan na sayat ang mapanunot mo. No saan ka ngagkalma. Manang, dayto yan ti pagbutbut nga. Napasama ken. Kaguran ako ni Jonah. Di nakmaawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit anak laang. Gapo iti namuan na. Agbaaw tumot lang ti pungtot na kan ka. Sapay la ko tama pakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred tinayat ko. Namamo ti Diyos. Diyak ing gagara ti kastiyan na pasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadahal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maornos tumot lang ti amin. Nasaya at atao lagi ti gagayam mo. Iso apat tiyek ang maawatan da kan tumot laang. Che, Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idin to ta imisam ita nakita na ka. Amo kapakitang tao lang dayjay. Ngam kinapudno na. Traiduran nakto kat agawan na tinobyo. Anya? Jonah, saan mat siguro nga ramidan ni Annalyn ti kasta? Umay kakit di.
Mapantay iti ayan na. Makisarita taken kwa na. Jak kayat. Si kanti mapan no kayat mo. Ay, naglukon. Jonah! Agsubli ka ditoy! Jonah! Sika. Pangaasim, John. Kasaritan ako ma. Di na kumat kumaguraan iti banag asaan kumat nginaramin. Anya? Saan mo mat kumaapanunutan na traidorak? Gapotadyak maaramid da ita. Gapotag pagayam ta. Boston. Jak mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputano ko manapod no kaagayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka iti nobyo. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, John. No nakabaso lakman, iti panagayat ko kini Alfred. Pakawanan na. Ngamday ito lang ti may bagag. Iti kaano man, saan ka, Trinaitor? Tanamaramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan kong imbagbagakan ka. Gapoy tilimad a panagayat ko kankuan. Awan iti panunot ko day ta abanag. Katap no agsardang kan ngagpampanunot iti madi kanyak. Aramida ko niya niya tirumba. Sige, agpakada akon. Kat kanayon mo kumalaglagipan. Anapatag ka kanyak. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang ka naklaang ti puso. Nga maasya nakunay kan ka, Annalyn. Mabutangat nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpat ka nasayaat ka at tao. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Annalyn? Uwan, Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalintumatan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigod a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak mananday ta. No saan na kon ang makit-kita. Kat, papanam nga rod itan ngay. Ada ka din umakaram? Plano kag abroad, friend. Barang mailiw-liwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasamak kanya. Kan barang mamimpinsan matan amalipatak tiriknak para kini Alfred. Ay, una yan. May kawa ak amaksayan kami. Saan tayo ang makapagkukuyog akas iti sigon? Sorry, Gemma. Basol ko ni amin. Di mo ko maunay papabasulan ti bagim. Amok asaan mo anagayatan ti kastoy, anapasama. At to'y ti kape, manang. Inyag kundi ti salas. Agyaman nakading ko. Nagadayo manan ti turong ti imatang mo. Apay, di mo pa ilan napakawan ni manang Annalyn? Kinapod mo na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan kwa na. Mabutangak. Ang mga numaibawin kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay ngamin apanunutam dayta, manang. Awan ka di ti panagtalak mo ka ni Manong Alfred? Dakkel ti panagtalag ko kan kwa na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rudan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tapno agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Ininutag akasarita ni Annalyn. Katsapay lakuma, taagsublin tumatla ang itisigod, tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi ang naragsak? Gapotag paspasyar tamanin. Alfred. Adda ka di parikot? Awan. Ngam, kaguran ka di. Itian niya kumaga po aguraan ka. Ngamin, gimura ka ni Annalyn. Gapo itilimad a panagayat na kan ka. Maawatan ka. Ngam amok nga agbao tumatlaang day taaguram kenkwana. Patsyam kumati bagbagana. Gapo tasyak amis mo. Kat jak narik na nga da sa bali ang motibo na. Nalabit at talaga adi namat inggagara ti amin.
Juan, Alfred. Katsapay la ko ma. Tama isublin to pa'y tisigod a panaglalangan tayo. Patsak ang mapasamak to dayta. Kat dayto iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanyak, gaputa ay ayatin ka unay. Kat di kanto isukat, iti uray manupay nga analin. Mamati akit idayta, Alfred. Ay ayatan ka unay-unay. Annalyn, nagsaur ka. Nag-resign ka matgaya man ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Pasensya kang Gemma. Ngamdya kon imbagbagakan ka. Gaputam mo kasangitan nakmanan. Saan ka din nagpakada ka ni Jonah? Saanan? Amok amaragsakan day jay. No saan nakton amakitkita dito opisina. Si kantulatan ti mangibagakan ko na. Di ka kumamang lip-lipat ha, Annalyn? Saan to apulos? Gaputa ipatpatag kayo agagayim ko. Kat idaw-dawat ko. Asapay lang ko ma. Tadumtang tumat lang ang tipanawan ang apakawanak ni Jonah. Asino tikit kita mi ti dayja abanda, Jonah? Di mo table ni Annalyn dayjay? Apaya sa bali mo ton tinakatugaw? Saan ka di asimrot itangal daw? Kwa Jonah, diya ko nadakdakamatkan ka. Ngam nag-resign na ni Annalyn. Anya? Apay ajak na amamuan. Apay, ada ka di matlang patag ni Annalyn kan ka? Gemma, nasakitanak laang gapu iti naamwak. Ngam saan akayat asawan dayta? Analipata kong tisigod apa nagpapagayam tayo. Lukas ta, saan mo nakagura ni Annalyn? Kuma, ngam iti daytoy nga inaramid na. Ad-addan aguraak, gaputad di man lang nagpakadamot kanyak. No kayat mo, mapantay dya balayda. Sarong karanta, sakbay ti flight na. Anya? Mapanan iti abroad? Wan, Jonah. Agabrudan ni Annalyn iti umay abulan. Sigurado ka kadi, akabaalamon asangon ni Annalyn, Jonah? Wen Alfred, diyak kayat amapan iti abroad, asaan kami pa'y amakapagsarita. Sige nga rod. Agkukuyog tayo kada Gemma amapan iti balayda inton bigat. Wen Alfred, kinapudno na. Kailiw kumuton ti sigod alinangan tayo nga agpapagayam. Agim-impaki ka matgaya mon, Annalyn. Di mo't inton umay abulan pa'y laang ti flight mo. Nasaysaya atin tinasapsapa manang. Amangan no adadyak maisagana. Kan may isa, nalipatam ka din. Agtapos ang tibulan inton bigat. Ha? Huwag nagpaiso ah. Ay. Oh, apay ngagsin na ay ka. Di mo ka di kayat nga gabrudan? Talagamot ano mabalbalin? Katjak kayat nga umadayo ka. Nang runa, kat adamot na talgad apang gadam diti Pilipinas. Nang apay ngamin amasapal nga umadayo ka pay laeng. Manang, among mati makagapo saan ka di? Sapay la kumata maawatan nak. Di ka madalagan. Duwala ang atawan ko ijay abroad. Makaurnong aktumat siguron iti umdas apag negosyo. Hala ah. Sapay la kumangarod tanasaya at agasat ti sangbayam ijay. Kanayon mo akid dawon ti panarabay ti apong inton addakan ijay. Uwan manang. Kat agyaman unay iti panang supsuportamlat na kanyak akanayon. Lapsan ka pa dito'y salas, Alfred. Sumre ka kundi ta silid a pagababangak. Sige lang, pare. Apay pare, madi ka ditirignam? Naggasat ka, pare. Taado ti mangipatpatagkan ka. Ngamsyak. Awan. Ne, apay anak ko namday ta. Amo kon ti amin, pare. Amo kon. No apay asan nak-anayat ni Annalyn. Pare Ramil, di mo ko mapanunutan na pinagkaykaysaan da ka. Ngamin, uray siyak. Nabiit ko pa'y anaamuan ti may papan iti dayta. Maawatak mo't kindi, pare.
Ngam nasakit lata para kanyak. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Nalaos ti kinaragsak ko, idi inaklon na ti ayat ko. Ngam gayam. Di mo ko maguraan ni Annalyn, pare. Pare, jakmat kid di kagura. Gabutan na ibaga na kanyak. Akayat na kumaamaibaw-ing tirik na kanyak. Ngam tirigat na. Saan akas ta tinapasamak? Talaga nga minaditay kontrolado dagiti paspasamak iti biyag tayo. At dagiti bambanag aditay maawatan. Uwan nga ron, pare. Ala, sapay la kuma. Tamasarakan tumot ni Annalyn ti ayat, aparakan ko na. Agpapankan ka, pare. Anya ti amo tayo. Ang mga nuda kayon tumot lang kini Annalyn ti agkagasat iti udin na. Diyakon mang namnama iti dayta. Basta siya ka. Tarigagay ko tinasaya at agasat para kanyak. Kan kastamot tan, apara kan ni Annalyn. Manang Jonah! Oh, Lorraine, ading ko. Apay akas na tilangam. Anya tinapasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manang Jonah! Oh, apay Lorraine, anya tinapasamak. Apay akas na madandanagan ka. Agsao ka kuma. Kuwa ngamin manang. Aggurigor ni tatang. Diyak amo ti aramidat. Ha? Apay, nabara ka di unay? Intaray mo kuman ay di ospital. Diyak ngamin amo ti aramidat, manang. Mabit lang. Inta kitaan ni tatang. Ayun ay katadanag yun nga kabsat. Masit lagurigor da ito'y. Kasta unay ang titaran tayo. Dini ngamin kayat amapukaw da kayo, tatang. Kasta nga agpaiso tatang. Iso nga agpaimbag kayo kuman. Nagbaaw matan ti gurigor ko. Sa nabalay ta naglingitak matan. Ala, agina na kayo nga ruden. Agluto kami kan ni Lorraine iti paborito yu amasida. Ay na, agyaman anak ko Talaga amariknak ti panangipatigyo kanyak nga amayaw. Wen tatang, talaga nga ipatpatagda kayo unay. Ala, ingkay maturog ang tatang. Sana bale, natumaryumutan dagiti agasyo. Madamdaman taw nanak. Sanak paimot nga agtuglab. Adaman madamag ko. Nagkapya kayo ka din kini Annalyn nagayamaw. Ay, saan pa'y nga rod tatang? Diyak matamo no kasano nga asitgak, kan kasaritak. Nasaya at atao ni Annalyn. Kat maawatak adi namat inggagara tinagayat itinubyom. Mabutangak lang amin iti mabalin ang mapasamak tatang. Amangan no maibawing kan ko ti panagayat ni Alfred. Agtalag ka itinubyo, manak ko. Di ka agpailuyos iti kasta ariknam. Gaputawan na saya at nga ibunga na. Wan tatang, ikarigatak nga awatan ti sitwasyon. Tapno agkapya kamin kan ni Annalyn. Dayta ti kasayaatan, anak ko.
ka din, Jonah? Tiyan niya, Simangpot ka nun ni Annalyn. kasta ka di? Anya, tanti lang nga na ita. Siguro, nakarakaro apin mo daw. Tinasayaat. Mapantay jabalay da inton bigat. Ay, mabainak, Gemma. Nang runak at saan kami ang nakapagsarita, sakbay anapan iji abroad. Intakit din. Amok akayat na tamatla ang amakita da ija agayim ta. Sige nga, Rod. Iturturot kun ati mapan. Kaano ta nga, Rod, amapan? Ura inton bigatan Sana bali, awan serak gaputa Sabado. Sige nga, Rod. Mapantay iji balay da Annalyn, intun bigat. Sigurado ka kadi akayat munti makisarita kini Annalyn ita. Wen Alfred, kinapudno na. Kailiw kumutunday iji agayam ko. Rumbang lang nga kapya kayon. Nang runak at natulag ti kasarta. Wen, sapay la ko ma, tasan aging mura ni Annalyn. Gapoy ti reaksyon ko, itilimod a panagayat na kan ka. Amok ang maawatan na dayta. Nasingpat ni Annalyn. Amok dayta. Iso nga rod ang nagbutangak idi. Amangan ngamin no. No maibawin ti panagayat mo kan ni Annalyn. Anya? Saan to ang mapasamak dayta? Gapot ay ayatin ka unay. Sika ti inararapahap kong agbalin nga ina, dagiti agbalin tong anak ko. Alawanan. Ala, intarotan. Itulod na kun iji balay. Tapno makaawid akon sakbay asumip ngat. Apay ading ko, saan ka kadiarom ka? Agpasyar ka kumamot tapno makarelax ka. Masadutak manang. Awan matendag iti sigod akakaduak. Di Gemma laungan. Agpasyar ka Di ka kulkulong latan dito'y balay. Wen manang, mapanak tulat na. Agurnusak pa'y dito'y. Nakagulgulong amin. Pasensya ka na ading ko. Diyak kamin masango ti agidalimanag. Gapota makumikuma. Maawatak manang. Makiasawa ka ngaminan Tapno adda ka doang agidalimanag. Anya? Sika talaga. Ay, siyak manan tinakitam. Naimbag nga oras mo, Annalyn. Mabalin ka din sa rungkaran da ka? Ha? Gemma, adda kayo? Wen, gaputa kailiw da kan amakita kan makadwa manan ngagpasyar. Apay, saan na kami ka di akailiw? Umay kayo, sumra kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Umay kan, Jonah. Nakamatider ka mo ilatan di taruhangan. Diyak namin amo no. Welcome ako no saan. Umay ka man kit di tarakupan ka. Ay na, Annalyn, friend. Kailiw ka unayan. Puray siya, friend. Kat ulit ak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay la kumata mapakawan na. Nabayagan anapakawan ka, Annalyn. Kinapudno na. Nagpatangkanak laang. Ngam kayat ko launa yan, ti makikapyakan ka. Nakaragragsa ka kita. Kandi ka madanagan. Nakalipat akon. Kat day tati pagyaman ako na Gaputan nakalipat ak idi adda ak ijay abroad. Ay na, makapailuyos kayo matadwa. Huston day ta. Jonah, damagam man kit din no, ayan ti pasarabot akin kwa na. Apay nga ipadalan mo pa ila kanya. Talagang adda pasarabok ka na kayo. Kat special dagi jay. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige nga Rodan, ingkalaanan. Kaya't kun amakita dagiti pasarabom kada kami. Naragsak man nga Ruden at ipa nagpupuyog yung agagay manakaw. Wan tatang, talaga nakaragragsakak. Nalaganan tiriknak ang makikalay sa ni Alfred. Nang runak at naibaga ni Annalyn ang nakalipatan. Nasayaat nga rod no kastamanan. Awanan parikot, no bilang Taan niya, ading ko. Di mo pa'y ka di na ibaga kinimanang mau, anak ko. Talaga asaan pa'y tatang. Mabuti ngak ngamin. Ang mga nulapdan na kami. Anya ka din day tanga ibagbagayo tatang.
Lorraine, ading ko, mabalin ka din nga ibagayo mat kanyak, tapno makarelate akmat. Maamak ka no ngamin amang ibagakan ka, nga addan nobyo na. Anya? Addan nobyom ading ko? Saor ka? Adda gaya man, ngam di mo pa imbagbaga kanyak? Sorry, manang. Nagamakak ngamin, nga ang mga nulapdan na kami. Apay ko mga aramidak dayta. Ang agoray ka man. Asino ka di tinobyom? Kwa manang, ni Diego, akabsat da manang Annalyn, kan manang Jenny. Anya? Iso tinobyom? Di ka madanagan. Sa anak apulos ako montra, gaputa na singpot ni Diego. Kasladyak mamati iti imbagam, Jonah. Nobyo ni Lorraine ni Diego, akabsat da Annalyn kan Jenny? Uray siyakmat. Ngam na kumpirmak mismo kan ni Manong Diego dayta. Katpod no, friend. Awisim nga rod idan tapno maki-double wedding dalaangan kada kayo. Anya? Oh, adtoy, nagluto ak iti naimas a merienda tayo. Mangan kayo iti ado, Kailiw kunti kastoy. Ngam di mo unay palokmagan ni Jonah gaputa ang mga nusanton nga umanay ti wedding gown na. Ha? Ayun na niya. Angam sana bale, italaang mat. Mga naklat ta iti ado. Sana bale, saan mo't fitted ti gown ko? Wan ka di. Mangan kalata, gaputa uray lumukmag ka, kat ay ayaten na kantulata ni Alfred. Wan apay nga awan pa'y boyfriend mo nga aging gaita. Di mat ko nam, anak kailiw-liwag kan. Katwan mat, kan may sa, addan boyfriend ko. Ha? Umay kayun to inton kasangay ko, inton umay alawas. Iyam amok to kada kayo ti boyfriend ko. Ang paiso? Wan, pudno ti pagbagak. Iso nga umay kayun to inton kasangay ko tapno mayam amok kada kayo ti boyfriend ko. Saan ka di ang mabalin nga ibagamitan kada kami tinagan ti boyfriend mo? Mamaminsan ton ti panangibagak. Inton kasangay ko. Maala, mangan tayo kitin. Ado ti inlutok amakan. O sige, no kastati ko nam. Annalyn, agsubli ka di pa iti abroad? Saanan? Di na kon palubusan tinobyok. Agkasar kami mat kanon. Anya? Amangan no makigiddan kan kada kami. Saan? Umununa kayo. Gaputa na tulagan ti kasaryo. Ay na, nakaragrag sakak. Diyak ni namnama nga agsubli ti sigod alinangan tayong agpapagayam. Nakarkaro pa'y kanya Ti amok kat saan na kun amapakawan ni Jonah. Naamiris ko nga main asaan arumbang agumuraakan ka. Nang runa pa'y ta. Agbalinton nga ipag mo ni Lorraine akabsat ko. Wan mat, iso arumbang laang nga agbalin tayo anasaya at ititunggal maysa. Gaputa agbalin tayon ton nga agkakapamilya. Manang, sa dino tinaggapwam? Kan, anya dagita awit mo. Nagadumay. Napanak naggatang iti isagot ko kani Annalyn. Kasangay na ngamin inton bigat. Ay, uray siyak. Adamat isagot ko kankwana, manang. Ang magustuhan na nga ta. Patsyak akasta, gaputa saan mo't anaarte ni Annalyn. Nasaya at nga rod no kasta, manang. Tapno sa anak ang mabainan kankwana. Sige Pag tumarak pa'y ni tatang iti agas na. O sige laang, ading ko. Sigurado amakla at dagiti gagayam mo, inton makita, kan maam-amu dati nobyong. Sigurado day tama nang. Ngamin, awan apulos na dakdakamat ko kadakwada, may papan itinobyok. Iyam amok tulatan inton bigat. Alang arutin ingka maturugan. Gaputa masapat apay nga agriing inton bigat. Sige manang, mariknak mo't tantibanog ko. Happy birthday, Annalyn! Ay na, nakapinpintas ka iti day taasuot mo. Agyaman nak, Jonah. Umay kayo. Agtugaw kayo di ta banda.
Happy birthday, Manang Annalyn. At iti sagot ko. Agyaman na, Claren. Angam saan ka kuman nagtaktak pa'y. Naragsaka kun nga oray makita kayo laeng. Happy birthday, Annalyn. At to'y matisagot ko kan ka. Wow, nakapimpintas kay ta. Agyaman na, Gemma. Happy birthday, Annalyn. Ato'y matisagot ko kan ka. Agyaman na. Uy, nagmayat matang tiisam ni Annalyn, Manong Ramil. Wan nga rod. Anya nga tano, armam man ang tigayam eh. Anya? Saanan, Gemma. Jakon kaya't ti agdaton kan kwa na? Ha? Agtal na ka dito. Malao may kayukit din. Mapantayo ijay abanda. Si Kamat, nakapinpino ti kudot mo. At dan samat kit di manan pakasorpresaan tayo ita, Jonah. Ha? Happy birthday, Annalyn. Agyaman na, Alfred. O sige, mapankan ijay ayanda, Jonah. Nakatugaw da iti da ijay abanda. Annalyn, Apaya kasta ti panagkitam kanya. Adda ka dirugit iti rupa. kayat ko lang ti agyaman. Gaputa saan mo nga imbagbaga kini Jonah. Tinaklon ko kan ka. Saanan amasapul amaamon na pay. Bay asyaklatan ti amuna anagayat kan ka. Adda ngamin dagiti panag asaanan arumbang nga ibuksilan pay. Nupay kasta, agyaman na kan ka. Gaputa tinulungan nak amang laban iti sigod. Arimusi nga ayat ko kan ka. Gaputa kas jay ti rumbang. Naamiris ko, arumbang alipatag tirik na kan ka. Gaputa sigurado nga ado ti maisakripisyo. Tinapatag kita, kat na ornusan ti amin. Umay kayon ay, jayan ni. Ada ka di pagsarsaritaan nyo dito eh. Kinablaawak lang ni Annalyn. O sige, intay ni Jay. Magagara na kon iti panangyam amon ni Annalyn iti nobyo na eh. Wan ngagpaiso. Iyam amumon kada kami tinobyom no nakasangpeten. Itay-pay nga da dito eh. O sige, umay kayo nga rodan. Iyam amukon kada kayo tinobyo. Kasladyak pa'y lamamati. Ni Manong Ramil madlagay ang tinobyo ni Annalyn. Wan nga rod. Ngam amom, naragsakak para itigayam ta. Uray siyak mata. Jak ni namnama nga isuda matlagayam iti udi na. Pasensya kayo na. Ngam idipay lang nga amok day ta. Ha? Ayun niya? Talaga analaing ka nga gilamang iti sikreto, Alfred. Ngamala, bye-bye ang tayon. Tinapatag ita kat naragsak tayo amin. Naragsak kayo ka di? Itataada tayo dito yung beach. Manang Annalyn. Ay na, nakaragragsak mat ni tatang. Wan nga agpaiso. Dayjay ne, nakabanikas pa'y itiigit ti bye-bye. Ada ko maibaga. Anya date na. Amuyo, agyaman ak unay. Gaputa saan anarakrak ti relasyon mi ka ni Alfred. Gaputa nagbalin kami anatibker kadagiti simmang bay apan nubo. Kat tisigod asaan apan nagkikinaawatan idi. Nasulbar itan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serya tayo itaalawas, anapauluan, Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.